Prošle godine parking servis ostvario je oko 300 miliona dinara prihoda. Trećina od tog novca vrati se gradu ili građanima kroz uplatu komunalne takse. Oko 60 miliona otišlo je u budžet države jer i parking karta ima PDV. Kad se na to doda provizija mobilnom operateru, troškovi i plate, od cene karte ne ostane baš mnogo. Po rečima direktora Ivana Ferka, dobro je što parking servis danas više nije dužan, a u prošloj godini, pored vraćanja dugova, uspeli su da donekle i obnove vozni park, investiraju u parkirališta za bicikle, nove stubiće, video nadzor, ali i da prodaju svoj sistem SMS naplate u 9 gradova. Do garaža u centru grada put ipak ne vodi samo preko pozitivnog poslovanja parking servisa, već i preko vizije i volje urbanista. Što sad nema lokacije određene za garaže, tu se priča već nekoliko godina da recimo u Modene bude podzemna garaža ili sad je najnovija priča oko Trga Republike, to je Riblje pijace, da bude podzemna garaža, ali nema konkretne priče oko lokacije, kažem. Znači, ja se nadam da će grad odrediti barem 4, 5, 10 lokacija gde bi možda i neki privatnik mogao da uđe u priču zidanja garaže koji bi bio nekakva vrsta konkurencije parking servisa. Nova mesta u ovoj godini čekat će oni koji se odluče da u grad dođu biciklom, a iz parking servisa najavljuju mogućnost nabavke određenog broja dvotočkaša koje bi besplatno ustupali građanima. Cene karte, kako saznajemo, neće se uskoro menjati. Ipak prostora za poskupljenje ima, jer i tako se dolazi do slobodnih parking mesta. A poređenja radi, Zagrebčani luksuz parkiranja u centru moraju platiti 2 evra, Bečlija 8, pa naših 40 dinara u crvenoj zoni onda deluje manje strašno.